Uwailat Miki Shela MLA Kejwai Waman Uchairman Kami Khalia Urban Development Authority Muda Hak Arpauletri Uni Ubanai da Sam Certificate Sudai Lang Kitiar Wakentup ya ka grinder machine wa ka drill machine Chaki lep haungut ki wada pendep ya cha sikai hai subkre misteri nama ka rural masonry hapok ka skill Mikhalia hak ya lang wada penman ha Thomas John Synod College Jwai Yagini ki lep haungut de isikai da ka Jaintia Institute of Technology kamwale benai de kerchan poisa ka Meghalaya State Skill Development Society we kat tu de ye ki uchna ya ki yung ne benta ki wado hapo ka scheme PMAY hapo ipat iyo ka District Skill Committee yang ka West Jaintia Hill District Yagani ki lang e certificate de lang isamtir da palai daw elat miki shooting de lang le o director ka JIT Jwai ubi marwen nei teu el suchen skill development officer ka MSSDS Jwai ka Dr. Yarab lang da khara principal Thomas John Synod College Jwai wa kiwi Wailat Miki Shela hawe e ye kalam da kentu yaki khon khnro khlot wom MK khan wo mi ki chakmat wo pen plia ye sap yong ki hapo ka skill Meghalaya kam wada wanra kerpang da ka sarkar yo lait nei dok hi dokre kentu le wom ho usarom ya ka wan ka jaiki khnang yo lait ki barjala o wan kre chaka thain yong i pentib wa kamaman kat ni ki scheme wo bondo mang ka sarkar to nei benta ki khnro khlon khnang yo changain ka menrit yong ki wo yo lait le ka im lang sa lang na ki si wo bonjai da kadao wiya ki wada sedang ka sarkar kam ka skill Meghalaya CM Elevate ka Yes Meghalaya Meghalaya Grassroots Music Project ka Aspire Meghalaya ka Prime Meghalaya wa kiwi wa kentup le ya ki jai le ki sport kam te kentu wa mho ukmen hi e wa yo ye cha sikai wa makana tang wa chwa ula cha sikai pa chwa ye ide hak yi ka sap wa emi te jit wo pen plia ye te khnang wa men deb le o man skhet ko e men toy khi của yêu mà hấp bọc sự kiện jangan kenmu bidang ni ada cái jing dia cái jing chada yong cái non tribals yo i yo ong sini khar jangan yo be pi hari ni tiao ni ibnai ku ada cái jing ya khi ko he ha cha Shillong cha west la ne cái leng di bentai mesti cái jing ya khi ile yo be da ka cái ga bo pun perkhan i he ni ile do bi you be ni da ile do bi you be ini da ka ba you ile da pa di you ra ni ra ko ta ba sula ka la mem le ni Q1 na Bihar na UP na Jharkhand na West Bengal tu ba jangai Asni lesni chong dari chong train boy chini da thau ya ni you permannya gini you ki khong ki ti gyong ki nei tai wan chini ka state ki ile berjumpa to wa em opportunity bodo wan changan ong da ma dai jin ja changan ni mem ki mem khan ông ham sao phe nam na dei de lo ma dei to ông mem ki mem khan ni da khare purun ni chini yo purun ba cha da chini yo purun ki wan sa chini chi tre cha e ga me ki snya wa chi cha ma ham cha da ide nei ba wa ni ki tre iwa na pi ring le kan mo Tenai te dau nasnya komen no ek ble yo chief minister kan udah cina aja ini. Henry ngah di forum putih bahas panggil ni skill ngah sedang na itu tuh business startup. Ni bah ngah dah senyau tu. Hawa ngah jin ngah kau kemen im to perkat atau dukat ya ke present. To ke kamran gue ngah perkat ya ke future. Kata to ke kamran gue ngah kau beli. Lah dapat diingai di kam gue ngah leo. Sedang ini training. Sedang ya ke free tuition ya ki kena kelas 10. Ham tau i kena buduk le dapat di MLA scheme biong nga hagi ni kisam snem dedet eo ya kijo kam bini gitier nei benta gitier misteri do e ga cutter machine giternem gi kharat kam ter gi tier misteri knamo kitai yo ye chu bit di kam nga perkara chenai la dapat pi yang di san snem pai
compare chibi chnong to o ko to srom bon you and you de you are outing I before was see sorok po juai ông yang cha ông à ông đi chơi cả ni hạt juai you kamu memang ini mau pai you sorok kat so pai project ko pai kan re ông yang cha ông à ni ba ngan em kwa ông man ko mel iu ko kre sorok man na san snem the elad yang au to ora ka scheme gua man da chna ko supi da ki pausen man da pat man na man kat ni pi pat won hajwai pun ro hajwai like ni kat tu kat ni pentang waro ki surok to lumian tu ba mchem de pi tang ibi pot hol hapo ki surok to hajwai kate to ka jukwa ka yo ngamen kwa amana de ko chna man tu pun mesti dah prepare ta surok habang pun chna ye jo chi jo Neba nganga wa melim to rute kambyo nga chipor ki kambyo nei te dau thu o ye ki la yuti te ki scheme te ki project kiwa mentoi to rukat iko mentu henry kam tam ki step ko matu ta kam ong gi to ki khnro to ki lawe yong state ko bat ka state yong ikam ada khana gini to state ko wa nya pa percent to du ki khnro so the advantage but I should report the disadvantage nei ba la dang yi you handle ya kini ki khnro mesti man ko wim chunai sedang umi kini ki anti social elements kiwangan hajing penbe hajing pensi yang ke imlan salah Tenete daw na dapat pi scheme yung sarkar ko kat ni. Na dapat pi to mostly you are born to scheme nei nanta ki kuro. Na do the skill Meghalaya the CM elevate or launch CM the yes Meghalaya grassroots music nei nanta ki kuro ko siang su ko put utem ka aspire Meghalaya ne taki kurang kena kurang khai ne mentau wo pentbit ya ketuka skill yang ki wo incubate ya ki kamjo le ka prime Meghalaya di sports Meghalaya games kodawan how new January hapo juai ini manus ne menchua chi sen les ne chi sen so sem ka ni manus ne nan wo e opportunity ya gini ru maya ki leke sports ki athletes yo kun yo ye sa ka ta but wo sia ko ben la de yo bi bini wada ha ka ni ka budget ko dang de present ni how ni ku snem mo de ka budget ko present da ka sarkar man dapat di compare ya hadin man da present the central government ye ko budget ukhana ki to almost similar kajo each one present ko Meghalaya man de ne present the central government man dapat ki the budget yung central government le ko similar thik kam the budget yung state Meghalaya ko a major focus ne benta kamon wo upgrade skill